ene wa ha me me fe no obranu atu ata okay sa ahaban e wo heavy element bi o be uye be me ko no dwonso go 3 times a wo koti be wu Nes rade uye be ma no dwonso go 3 times but ebia na wonya we so wonya we anyo go so go dwonso go 3 times aye ade nyame de aye den ama no kita heavy element. Yo Ghana form ahaye J Ghana TV. Sanya munina we stand for the truth. Na me je makunya say ya. Na se hu se me beke kansem. What I said ensema etwagu ensema ekoso wo ya sase ya tisuzu ensam de ebi koso enne me nkoma me de bro sunsun nsem ene ba be di sunsun nsem ehun nkomo na udi me bi like subscribe share my send be ya all the time no ye the video to a ubenye bi no ahwe na dwumadi me catch us one hour so ye na sen double Chris collection omontade from sunglasses body splash everything ladies wear men's wear if office wear just say bibia mo bi wo Sakumono estate Adom Plaza once wo modern pan just say anytime my best friend baby wo bi mo delivery cars on be deliver entire na afen so me catch us J Ghana TV Foundation so there ye boa eyisia ekunafo woni bi wona se bi wedi dem nia woni bi a woni ni okana sem na J Ghana TV Foundation ye so ye boa won na uni bibi me twa me ho aba me ba na makofa me guest no edinaba yen komra no so be share TV na be ko YouTube ko J Ghana amuna kanu and so man I'm feeling it na brown crew so I am a man friend J Ghana TV we stand for the truth yo anuanom ni adofo mesirawo edi ayefra me anti bi ashi ba ko de ziengeze na maje osu ziento saba minua sa opese wanigi edi ensem na opese oti de chese opese wankasa no ofele ma ho a koso ahwe J Ghana TV ennepa wo ho ensempa wo ho ahoto wo ho enioma emuda ho ewo ho bi J Ghana TV ana kayiko mi J Ghana TV medase ya sanya ba se na munam enne nipa me ni be twetwe enkomo no ye friend Prophet Gideon woda asafa ye friend God of Abraham ewo dome post office ewo na Prophet Gideon ewo ene eba ni sunsum nsem ensema emudo eba ni sunsum nsem ankasa Prophet Gideon odimu akotini yie entinene ono na mafre na ba J Ghana TV a mene ne betwetwe nsem no wa domu suko wa cheche nsem a ekoso sunsum nsem na baby owo no me so Taifa post office Vortic wona ro Burkina Taifa Burkina what ma say na Prophet Gideon wo winya na eba de sunsum nsam dia Prophet Gideon me amidi hu adanse wo ye buta ene wono na matwe na ba studio God of Abraham Church ena me ni bedi twetwe nkomwe sofo obahim number chat say that yehu atom na bofo ada woroma ebusu etias sofo ohwa ye feel me dase pa na sorry gusu say bibi aboko bibi e kama okay sofo ensem bi koso na nsem no e kire ya dwen so na eya na sometimes yet to say obi create me tena se ka say hwini ho ewiase na ewo no ya na ye keka se sunsum bibi wo wiase bibi wo wiase ebi muso ye dibe se hwini wiase it's all about say waba wiase obo abrabotene wuwu awko that's all say bibi wo ho na saman na honhom na ebia tumi bi ni sane amane de bibi say ni wo afenso no na nkrofo bi so keka se omoda omutumi so dae no nam baabi obi wo obeso dae no wo poase obi so obeso dae nice obi ne da ni sane obi so say sane amane nyina omoboa enye no kra because wo ho kra na so dae huhu niam bi sa na eya na eye
normal imagination Be ena wada na wodi akoda ye benye bibi eye bia ena me se me bisa se nsem waye sunsum nipa no nsem bi sa tumi si ensem bi taa etimi esi na empanifo bu bebi se bibi ni wa nka yeda nka ye nto ye pono enti de osi bibi ni ho no na edura na dwa ya won kose ne kete wo nsuo mu ana nsuo ho na won hunu se yes na otimi da made ye chene de na bibi ni ho bibi ni wa nka yeda nka ye nto ye pono on kose ne kete wo nsuo ano bibi ni wa ya won ko nwuram na ohunu jata wonyina ho no se jata no wa nche na anwia bibi wo wi ase pa bibi wo wi ase yani ahonhom ne nam ahonhom papa ene ahonhom boni obonsam kura mpo no asase ye ne dia o asase ye obonsam dia asase amenu mienu tisu e obonsam dia enye nyankopon asase chi nyankopon enye se soro onte obi asase su no obonsam ote ti eni ni nyina na te okay enti asase ye ne dia enti nipa bebre ba omo ka se bibi ni wi ase no omo hunu bibi da bibi ni wi ase a enka kwala enda ye funu mu emma 9 months nso emme won bibi ni wi ase a enka epo wo mo bo mananim nsa mo bo nko na chi bibi wo wi ase ibi ni wi ase a esoro esense ho enka atia betofom so for esoro esense ho uko abrochire ebia se me tu kwan na play no eco deep a umu se crowd na bobo nto ene sense ho no bibi ni wiase anka nsu onya den ento nti bibi wo wiase pa nti omo ka se bibi ni wiase anka obi mfa kosua nko gina ensuom ema obi dua ema na furu nhye ema ne honhon bibi wo wiase nti so for die na eba ema obi tumi so dae se won obi ni na da anas won na munsuom baby basa die na cause yeah marine spirit okay obi bia woda wo so dae se obi ni woda obi wo be so da entintan kura cross wo marine spirit so for entintan normal entintan na man e cross ya entintan obi bia entintan e cross no spiritual marriage ne woniema bebre ba ya nya saa ya spiritual marriage no ma me nka se spiritual marriage ya rekese ye pa ane ko eye din okay Revelation 17 will describe say the marine spirit here okay Leviticus 12 will describe say the marine spirit here okay Matthew 12 verse 40 will describe say the omote nyame bom ba bia wo ntena wo se nsuo ho dua aquarium ene obotan so nyame bom le so wo ntena omo kwa omo san ye den ebetena nipam enti ye woniema bebre ba wo be ya wo benya spiritual marriage wonu obi koda ewo epumu a wanya spiritual marriage wonu obi koda wo kam a wanya spiritual marriage wonu obi koda wo fuom a ensuo ho dantuom fitafuom adware ye woniema bebre ye nya spiritual marriage ena spiritual marriage ye categories bebre obi de o spirit ne na ye wo spirit be fe ne incubus ono no wo ba wo so odi munukum ne be kekere wo na otena nipa kokoso wono no sa spirit no oni nkwa eni odi enipa enkwa ne feed ne ho ento bibia munukum ekekere wo no wunya ote wo nkwa so wo kekere wa ote wo boso enti wo betie mu saa emma de biara da na sa wo tete oyi ofi wo ponko bi ba no ma beda sa spirit no oba wo te ponko so una kete tan bio abetena akokoso enti the moment as munukum no be che wo no wo mo Jesus anka wa no pe be won se ba fa wo so ne ko na so no oba ne kum oba ne kum enu che no oba otena akokoso no ento bibia munukum a che ne da no otie mu kura wo bi ntene nka na no ewia wo se de owuo be wia wo no because oba beti wo mfie so ento bi se wo benya 70 a na munukum chi wo benya 69 no bi am nukum ta chine on there no otene nkwaso enche bia no oba bewu wow because munukum na che ne spiritual manager for ne yes ha ne ma no marine spirit for no and yes ha de no na me mo mota yi wo mo ho no obi wo no marine spirit no wo ema ani mmeri mam enti ohunu no ho ye na konope no waware say bia ben ma won si be ma bi wo no ma won na ma we won se ni be ma sorry just like that spirit no order at the spot wa
wonam na obefili se wo ayi wo be ma sorry no na spirit ne no da so for nti marine spirit ne de omu di nipa yinya almost about 90% of human beings that was her spirit yeah na so for na in case say obi nso hu ni se onenam nsu ase a eno so no eye kan marine on be fa usu no ye koye wo ho ade enti wo se nipa no be mantimi enya wo wedding da because already no sheka was 7 wa so da ye hu se onenam nsu ase no ye koye wedding wo ho ukoware esuo no enti be ma bit awode be ma bitimi no wa wo pass wo your wedding ama wa sheka wa de never so for bisu o se obeso da ye na so ye gina wo onyema ye gina wo ebi wo krotu hu so wa wo se ensuo no one ne time wo oni ni time wo because oba be fa oni ni time wo enti na e che no mpese honamani no be wo bi ma no the fibroid that to yem na nipa no so physically na bia wa ware awo wow yeah and peso be wo bi ma no the fibroid that to yem no twa wo okra enti so for the chechem isunsum niam like niam bia wo se nipa ye hu ni ye ya hwe yi na so niam bia ya na ye se ye ya ahwe yi e wo ho e na me di bia tototo so ne se wiase na da ho na na ho kwa wo wura ahonhum bebre yesi nyame wo oba ejedi nanim kan ohunu daache ne so oba ejedi nanim kan that didn't no nyame na wo so ohunu daache no oba ejedi there is forces around enunji na abofo no abo cherubim and seraphim because omo ye macro angel a bibia e ba throne ni mu a omo ne protect throne enti na de na wo nipa no protect wo ho nyame de niam bebre amaye betimi de aboye ho ban sa ahonhom no mo ntimi ye so yate nyame de niam bebre amaye ai betimi de aboye ho ban marine spirit wo so betimi cast na manako ebi wo ho no ma ye jana ware marine spirit na ya watare ye omumi yensa ye wo ba ko bi wo ho no ma odo no mpa ware asinya ne de crown one no na ware ase ye ne de eye ne de won say wo ka epoa ye kan bila swaga bila swaga yeah artificial heaven yeah nto ka Revelation 17 otimi hu oba adwamani na woti nsuo pii so one na hemfo ene ni bo adwaman enti wo cha marine no onye ketwa enti obi bia marine spirit de ne ye adwuman o ye very powerful so nyame nsa ni wo so no kota na obi defeat you eye marine no se nyame nsa ni wo so no kɔtrae na obi defeat you iko wati nsuo pii so aya ahwepo shape a ekokopo ne so no ye de ni din na atotototo so one for the din anto so wudru so be minim tina ye warships bi wa marine dia marine even police for kompo mo hwe po ne so no ye marine police ye wo ba bia ma mo ata no tia nka se ho de ship bi anko ho play krompo mfa ho yeah into no, you're very, very powerful. Ship be ntumi nkofa ho. Plane be plane timi nkofa ho. Adenti. Ufa ho ho nothing. Ufa ho kwa oma. So say Asia fo play baby die ya na omo fa ho. Ufa ho pe o ma biem. Ufa ho a enya de a wo bebe biem. Enu ntimi nyame o 7 archangels omo hwe days ni nyina. So they say so mo hwe sa days ni nyina ene wo bofo o hwe epone so. Said your man homere so won say wuduru ba bia epo ni bom to se tu o man stop no eye obofo no stop on abina bi nyina no hwe sa de because one stop no betima be twa fire so on say epo no duru enotie na no a na watwe konachi nyame de enotie keke ene to epo hie ntino obofo ne epo na boba gidi entra edu won eso sa ko back because one come back nyame abodi mu nyina no oputu in places one say titimire mu no na yakase kwaku bia ye bonsam wonti ase adenti ne yefre kwaku bia ye bonsam ye wo abofo a omohwe through all the week no Wednesday pe ye wo planet bi wo soro ono ne be take over from 12 o'clock anajo 12 there be awia 12 o'clock okay. Enti no bia won calendar se wo hye to favor the day okay say the wo ko ya de bia wa bra bo betimi esiwi Wednesday pe ne di mu obi be take over
12 o'clock. Say demon on the moon god, any sun god, the eclipse of the sun, near the Eban, or yana person to say moon god and so. Until the baby will baby pa, baby the baby and Cassania in a incy. Hey, So what I can say, eclipse of the sun and for when Nina day and share because I home meaning a DSC. Once a baby in swooning so bomubian would dear grow a dobacco. Udi agro ho edobeko o ye Castro okofa sa baby ensuo ni nsuo hie mu hodomo o so ko e wa ma e won e do bayira wo beku no wasie cause o ma ya mamra ya o madda enti onipa wo ko musie nsuo ni kura mpo no wo be ye den emma because edi wo kwase nipa fa ho baby ensuo wo limit but of ho. And you know, or couldn't we see Poso de kenim say ade wurem a epie no say wo ye bibia wo wurem a ompie osiem ba wa nye bibia ne afawa owie nadwuma osan de oba back enti no eni okwan se ye koposo na emiemia ma na ekisi ma obi wo poso na ne do be ye de ebeba wo di agoro wo de won kwa betwa so because nso na da ho de na ho kwa na me de tu bibia ye de awurem tu ka chro na wo se ni hu oba damani na wo ti nso pii so no wo no ne wiase nyina hemfo ene ne bo adwaman enti o ye oba aketwa wo se sika kuru wakita ne nsam wakita emendu etire nson di mo okropo kita honso no onye di mo oketwa enu ntine yan asofo no ye sra wo ye yusu abeben ye de mo sra gu abeben ehwie gu so no so the demo bi okita honso ba wani ma wo be bringing it down because it's authority. I know you mean yeah. You know the authority to impart and wo sra ma wo bia say ye wo sra ye den okita honso abo bi okita ben wo se no ho ye den pa so say ma me no okita mendu etire nson so oye maame ketwa yo ye twa ye ho abana se ne mu nyina monim no ma remfisa obe subscribe share na mi adoma ne so se ne be ya ye de to a ubenya video ni bi ahwe na ne de nsema me te no me ho adwiri ewia se ye tie na hokwa minua na hokwa Prophet Gideon amene ni twetwe nkomu ye nkomra ebusiafo mi tietia mo modishe achirebru wa konkonkonko alias atara otafrija na one strike abako pa na meka say J Ghana TV kwankwansa etro wo de won kai krampa wo de ka Papa JJ Lawrence wo de wo J Ghana TV YouTube subscribe na obe hu nsem me de mewi o wa akwahwe wani so ade bye pachomu na mon subscribe to J Ghana TV. Hi, this is your girl Diamond Apia, aka the Boss Lady. If you are subscribing to J Ghana TV, the #1 entertainment channel on YouTube. Adofo, upe baby a wo besere, wani beje. Afutu awale mu nsam. This is J Ghana Bakope TV. Hwe ho na watch ma me wate. Your family Louise Edinkra, make am fu J Ghana TV ma. Hwe, sa wo pensem watie, wo peniema hu a. J Ghana TV na also subscribe. Oni size o baby a. Make am chiro. So open YouTube, Papa Pasha. Me pacho subscribe to J Ghana TV. Me that's it. Me doing editing agree. J Ghana TV, we stand for the truth. Mo subscribe it. Na mo share J Ghana TV. It's the best. Yo, ye mamunyina akwaba ya sign ababium. Sena na me kan Prophet Gideon. And I mene ne twetwe enkomo. Na sorry God of Abraham or what Taifa Burkina baby the Vortic and as a post office wa udruwa na ukasa upe God of Abraham or a bano sunsum sema Prophet Gideon would dimwa kutsini ye or no enamene ni twetwe komo sa fe na wo hwe ya diakonya na tie wasum nsema ekoso ya brabom da ya sum bia yenya ene sunsum nsema wo wiase a menu mienu e bia na wonyi ni but wiase ye we bibi wo ho pa sofo
When someone can I say bibi ya me. Ya dia e wo ho pa. Obia wo wani na nyame ntumi e wo ne so. Ohunu saade. And so for say me fan say bema na o bibi say spiritual marriage. Na brabo no e ya na e ko say bia wo spiritual marriage no. So wo ware oba wo na ko nhoma. Nti adwuma sikato wo nsema ehye. Ukoye adwuma korampa yentua woka. Ade papa bi ntimi ma wo nsem. Because no oba no gisika no. Uduru be dia say wunya nimonyam because of spiritual marriage. Because I will be ko interview and I do no be make sure so no beda. Okay Leviticus 12 wa. Wo see obi bia be bia ne ho sin gu no eye na ho fi. Enti no wo so ye honhom fi. So no abeda na ne ho nzuo ni bia ka ho no. Eye ade a eye fi. Enti wo ho nti Bible ko say wo ho nti enanson. Ti wo need cleansing. One said na okay Luke chapter 3 Naomi abeda Ruth ni kunu ni wuyen osonim nte ba lock ye dan kan Naomi ka kire na se ne se me hwehwa ho me ma wana ene sori ni dware ne kodabo wana ase to wunshira nya dan empi efiri ho mara nti no obi bia wo spiritual marriage no you need cleansing because mo ya honhomfu the moment a honhomfi ni wa beda so abrabo ne be yefi ade bia wo hwehwe ne won senka. So for no be wa spiritual marriage ono hu se oda obesona ne ho ase but ohun ni pan na se obi ne beda eno no aboa ne eno beda ida enwa ana chechede so for nyamot enwa ye we no enwa da me ba no me di omo videos ba be cho se de omo ni omo nipa ene ba ko so ya de oba so butu so no de ni podua no ene wo da tin unhu so bia ne woda tate chede ono woda unhu obehye hadin unhu tade be chino ne ho ase bia osunda ya obehye ne ho ase no aboa ne no obeda enyi nipa ena obi bia wo say omutimi yi amanfo anim but onipa ko nanim ba 3 times a suspect no unhu nipa nanim 3 times a suspect no ono ana etwa ne ho yesa ena obi so ha wono kra do hu so bi ne beda but why bomb pie aye ho akwante sad ne mpai bontimi no mami so for spiritual marriage no enye break and go debi osofo bi obeka say spiritual marriage ye break and go no waboa ye fasting in break spiritual marriage come be do free ye fasting break no so for mbacho dey na di break spiritual ye woni ma bebre wo ho aye di break spiritual marriage ye woni ma bebre won say po obobo ba na obedu na ote na eye boundary 2% to be boundary dey na ode ye usapo not ye ni bia no wasadi nsuo ni ye wa haba efe tutumika ko hepo sa ene wa haba me efe no obranu atu ata sa haban e wo heavy element bi o be uye be mako no dwonso go 3 times a okoti be u Nes rade uye be ma no dwonso go so 3 times but ebia na wonya we so wonya we anyi o go dwonso go 3 times aye ade anyame de aye den ama no kita heavy element ene wo lives bi o ye fe ne ayi akoko ni dame eni dane ye wo ba so kro timi de ya abeduro sa de na de ahonbo ne mpe no tie wo niema bebra ye kabum ye di break spiritual marriage answer ne bia be ko charlatanians no ade ma mo atachi da no onion kete no o de ava fresh am na biare ne hade na chiwadia no e bon wo mpa baako se what the fra sam na dwa sa na chiwadia no e bon wo mpa enti no say wo spiritual manager ade a maame ne mpe no na chiwade na so de kan wo betu spirit bia so de na chiwade kan wo mfa na chiwade anka na onkoda eno bi wo no ma wa wa che esu ko jan wo hwehwe niema ne dua na dua wa bompa egu so ko da ne egu punim ansa ne su ko ja wo ba su uko ja ba sa obu a wa yo ho anyefro obusuani bi age ewo abusuanim waje wo honhom so ko ugo wa do ba ye hwehwe niema ekọ wa jensa ne ade obusuani bi age utiri nsa wo efie ho tese wo ja na eso ko ye sa ade no
na so for me ebia na woto na bibi say ekoso abrabom wo no wanya saa de na enya dia de papa bia bi gina won nsam da obese wa akopem so bewu wo bitimi di hia saa no de akọwo oye hwie enya ji da de papa bia obi won mo ye hunu wo ye nim so ye nim nyamfo obi wo ye bu a ye nim so wo ska ni koto se bi ni ukotoku na odi shebe ifo enya be ifo ase da bi a spiritual marriage wo kura wo mo sine be yi spiritual marriage is very powerful. Esini be yi. Won so wo no, omo be fa me ma sperms na. Omo incubator bi wo emponase. Omo de omo nsa fofa ho enti bi ni papa. Na omo de omo ntino wo kosere ba ho na omo de saa de na ma. Tino omo kita pot ketuwa bi. Obi ma bi wo no ma, ono a wo ha na otwetwe ni be ma. Marine spirit na ba eje ekọ. Eye masturbation. Ntino wo twetwe wi a no de egu pot ni no de kọ. Ono ano oshaw oye wia oshaw saa de no se wonhyi osofo oye den a untimi obi na obi tmatete ama wo da obi wo kwa dware a ne saa de ne ba ye wo spirit ye marine spirit so tie dware no dia de wonso bia wudu dware a no wo ho so bodam ni saa da ye mu no so kita authority pa o show bia ho wudu dware a wo ye hwan obehwe ho. The moment I would know where yes, I had in a yashe, no more show. We do not have a bonte, no sheshe, there's no satalia. Soon we have put that the jet. Tiabo the Jody Rembers in the Abafro. Ah, we are down for. So the Chabro for no more so 2 on Monamoko. Hey, and near my cutia yen papa, but you knew you were not the bank. Enye wo breaki na anoko nye mpai botenten enye oya ye hwiegu so entimi no onko wo ka Matthew chapter 12 also omokọ a wo mo san ba ti wan fa na chiwade aman edem won do be me ho sese me ho sese na ko gina gate na no twen no sofo na wo break no wan hwe yi won ta sofo bebre na manfo ye no mo de dade sa spiritual marriage no mo akọ mpa ya mo bi na etu abeka o mo so cho hu obi a wo bi kra ento hu oba akọ obi od na chibeka fam osofo bi won mo ma abako ma na enye we yi wo do chibeka fam o wiwe ni wa we no wo wiwe ni wa we no or spiritual marriage o here wo difo bi betime tutu ama no o de nse kwato obi so ene saa de na be wura nimu into o yere na so wo mprafo no be 10 e wasafo nimu ayo osofo bibiri asofo bibiri wo that kind of spirit. Wow. Into wo bi no de nsa to so a wa yin party ama emoye kan ne ewiase ehu ne je Ghana for the mudi bibebo me ho adwiri me sofo prophet Gideon enne wo kan sempa e ba ne sunsum se ma se wa wate bi na me ka cho se ye ka sunsum sempa dia e prophet Gideon ono betumi abawrem na wa kira de ekọ ene de oba menua ba ma suro bibi wo wiase o e wiase eto so no na hokwa woni bibi subscribing na share video na like my so obu wo ha or spiritual marriage but ono no like ohun bi da so bi na da na won say da won so da ye ehun bibia da se nipa no so ni yetumi ka se obi wo no mo a wa ware usika wa ware wani monyam wa ware wonhira oyi edie wo no ma wani mu no adam ka ka moti e ma bebre wa o mi yenua oda ne udua kumo be man so peda ntino wo ba no be sisi me ma pe grandpa cho memra ba cho pe me na o mi na no hu mi no won kai me ne so no boa obi man se ne peda eno ba bi wono mu a obi wono mu a obi ni ma meda o but onya me ma no ne me ma ne koda o ti se dua be ma no nte hwe ntade e cha won fro bi se dua no no woda dua de oni dua da o beti bibi enya dia beti bibi nti no spiritual marriage e ya niam bebere obi wa wona ne na e so wale ne sika obeto ade ye ntoda ade siuti so bi amfra wo emi sa ade ne kronpo ye se da
so for na intentan obi so onama seconds ene ye nyina ye te aye twem ye kobe intentan be fa ne sisi a ono a ewura ne bedroom intentan be fa intentan ti mi fa obi ani kosu ya to se ejira ene na no obi so kwa fa ne nine usi akwanza na akwantuo da wani ma untimi ntuda ko apply visa otogo ko afa ma wa cross eye kantan cross eye abeifo entintan kesi ya said ya momo I was social media omo so social media omo de adwuma no eye connection eye information entintan eye udru sunsun ma eye telephone wo yakesi a esini eye social media na aba nti den se so fu se wona na entintan fa ye connect o oyi wa betwem ade se na eba na ho yo ene mo nsia mo nse no oh ne nine no oh and okwa meka dem bezi ene o oh mate megina ho meda ni dua meda ni bodam ni uduru won ma yemfa ma ho ukita bibia na so wakwa embezi say yemfa ma ho enye kwa you see a kwan spiritual marriage wasi ukwan wayo kantan cross obu internet mi eye ni jida say obi betwam ono no ba koduru ho ebeche obi onam lolly kwemu club mpa na party asori dem pa tin time to me fa no na fa nanim okroso madam fu bi say okobom mpa o counter so counter kesi ya prayer omo nipa na emu bom mpa o na tin time omo ye very powerful omo gura asori dem pa o ye so for na wo me ya o gura wa asori dem ajikade area some dozo so yedisi no na den na wo ka che nipa bi a or how be say dan so den na wo ka kire no ohima de me ka kire nipa bi a or how be say e dan so no say e so hu odifu a ni mu oden no ye sunsum nipa obi a wonye spiritual person o timi break spiritual marriage ma because wonye spiritual person evangelist intimi break spiritual marriage ma pastor intimi break spiritual marriage ma aju odifuo odihunufuo entiti mire mo no ye ne ye frɛ odihunufuo okay odihunufuo ene na ya no odifuo eye odihunu efuo obi a wo hunu ade na obetimi aboa abi obi anyame sunsun wo ne so no nim akwankyere sɛ do be hunu 2 minutes ade a wo mpɛ ina chiwade na ode amaw na wo de bie dware ansa ne akọ because ba no ko de be gu so no wa anye cleanse ho ntawo da untimi mpie enti de me ka kire jinga na tiefo se so bi wo bia ohunu odifuo sunsun sori edifuo a enye motoro mojo sunsun sori ene sunsun sori bebira ba wo mu gu sunsun sori ani so ye be ko ida me ne obehia no ye be bo ewura oho side sunsun sori asori no me no be bo ewura enti no mpacho to bibia o tie ye no ompe obi ya ne ho nimu oden ewo nyame mu ne nyame ho ho wo ne so ana so be ba God of Abraham prayer ministry a wo ba de ya 7 days ana 21 days no sa de fo no mo de ato so no ye be dwiri ayedai atoagu ama ho to so ayedai ato yo odifo Gideon ena me ne twetwe enkomo yi ana sorry ye God of Abraham Taifa Burkina ye post office and answer the okase vortex wa oho ena owo sofo say would sasa or how be that so and once they try a star call ye de yenim no pa yenim no into try a star call ye de number be ma na che say woni no edin komo na or how be that so bia no wa boa wiase ne ye wo no bibi wo wiase bibi ewo wiase na so wan je ni se bibi wo wiase a wo be free mu ntem dia make channel ne say subscribe share ring the bell no se ne be ya all the time no wo benya your videos ni bia hwe if say J Ghana there we stand for the truth me am di adwuma mu chiame no me din ya ne na brown edin se na wa woni utumi from handsome man's wife na ma jo so kama nyame ya aduma ye be sen hia bye bye.